Ancha mareta ngoro kuven bwato mwana ore grade 7 Dorcas Mura akoreta matemu grade 6 machibu tatokete ya before batara akora matemu no mino record ekere goja etwanyorete nga babwati marieta abakuru nek tokobori mwalimu following day kero bakoreria soma mbia mwalimu ate nga bana mbali koirora abana bagosoma bande baka grade 9 baenderere bakaenderere amarieta abo twatebi gutoko yali kansene karamu embaliri ase no mino record iri korunse ende Nairobi bachikomakiria matemu bakaira mana bakakora matemu bakaira nyo bairite Nairobi from there machibwa akaira na ya bana bali boka baenga ase no mino record ntu abande bali getune karamu chimbariri abana 18 batabwati machibu tokaira na tokaboria abali bagataito mbaye metinyebere yo gatatu tochiche after twachire 3 months yaerire togoikaga iga tokanyoranga abana barieta abatayo matemu abo bado tarakora kitararena twabere togotebigu inchu computer yangire network iteyo inchu Wednesday inchu next week Friday inchu the other week kere week tokona gotom ne debuts okoro kaka Steve twaikirega abone yekira sabata togotorama bagotera ni na batagete twachire follow babakan direct education rogoroga kisi town ya itoka tukanzo twanyorire bagatata itora nega barimwe barisibe tibesa bakaikaranse gero igoro bakebakara register abana ikagera matemu takara tamarieta taikarora matemu aba makiwe tokera na se principal tatabiri nga abana matemu aba ngosokare maenda tegoshugulikiwa awane baling school gaigoro kunaps nyanchwa nigo amatemu aba abolete pi abana mwalimu gaimuka kanda baka Nairobi 1-on-1 akaigwa matemu research speech abana bakaleta abana bakara abayibuli bakagoka wana intutu amatebi to aende atari to muchangire tabwati school tabwati besa twachangire chibesa twamoire 17,000 ande nabajire more than 17 yechi senja abo na bange nare bande twarute 500 abande 15 abande 20 akagenda gateba ataita sakoragira ara buya kamfate buri mambi aboke arigia matemu yari on Sunday last week ochire urarire urageire buya onyochiete esengenjo togatebu ngano ari ngo bisi ekerete ime nande use digwesi ekero bisi esengenjo kerabwate chisu chano ne grasi to gosinyundia gochogenda debut era na bagona korreka nega debut to kwana nere kabrika to mutara itana nere kono twachire twararire ngento kero twarabori na ntuko twa consult ria banta banene na bali education yeyu enyene na bali secondary bado tebiringa omwalimu nero takira afuatiri umeboli to chiro yamo ochire baka bona yaikeire asoko saba goito ntuna abaiboli senjo twatarire twarosire na abana magongo nyege konyarekana egavana yaito aba media na omo education na serikali at large no aremo gamba bono etu achoro mogeni atoshugulikira abana jeni sinero mwateba na arafu na abande ngoso abale echi yabo kaki batokonyera abana batebire nguita bale batebire mbayikorera standard 6 batebire nganda barasi baguchi bono ngaito koira abana baguchi se baguchi twabanyorta babera batokonye una abayibuli mambi nabo bare chitaya cheto sawa samarita na njengoro kufeni mokera choi ndo mwiburi okisi primary twaleta abana gaiga as from last year no bare bakareceive ne principal ne debut kero motienyi kero bachokara matemu kianda bakatebigunga marieta abatayo ase no mino record toka follow up immediately togoike skuru mwalimu agatatebi bakorikanse batume Nairobi ase nek from there bakakora matemu akanda rogoro matokeo tairanetse twarigiri no ways bano yakire bakabali bagototama principal bagototama deputy yo totama abali bande bagotora kurwale be bachambari gotorra bantu gosabaiga serikali yaito plus governor yaito abantu baito be education kisi counts plus nek motorra mabira senja abana baikire bagotanga nkoita bali gose batige school banda asabagochi twasinye gose komanyanga ya abana bagochi asengenjo nowadays moroche kese si abana abange bagoita abande bagenda asabagochi patari gotoka twasabire na media yaito motobwatese ara inabwate na sisi tutoe pesa tukupe fare na accommodation uende Nairobi hata kama ni kulala how many days utulete nini tuletee results walimu wakatoa 1000 wengine wakatoa 1500 wengine wenye wako nayo wakatoa 500
that was 17,000. Tukafanya nini? Tukapatia mwalimu mkuu. Akaenda Nairobi. Akatuambia yeye anaenda Nairobi. Kwenda Nairobi kurudi, tukakuja hapo on Tuesday, wapi majibu? Akatuambia ati amefika, amepata some assessment numbers don't exist, hazionekani. Na hizo ni zenye watoto walifanyia grade 3. Sasa unajua hiyo kitu ikatushangaza. Aya, wengine ikasemekana zimepatikana wazazi wanne. Au wazazi tukatumwa kwa shule zenye watoto tulikuwa tumewatoa. Kwenda huko there are no results there. Walimu wanatuambia hakuna vile results zinaweza enda huko juu tulitransfer watoto kutoka that school. So hakuna vile results zinaweza tumwa huko. So our problem ni sisi wazazi tulileta watoto kwa hii shule, watoto wakuwe registered hapa, watoto wako shule, wamevaa uniform, watoto wanaendelea kusoma. Sasa mzazi mwalimu akikuambia hakuna results za mtoto, mzazi anafaa kufanya nini? Hiyo ndio imetushinda, tunafaa kufanya nini? Ukiambiwa ati tungoje, tunaendelea kungoja mtoto amaliza mwaka, next year anafaa kuwa grade 8, ana results za grade 6. Tukirudi kwa nyumba watoto wanatuuliza mama results mlipata, hata unashindwa utaambia nini mtoto? Mzazi mwenye alienda NEC alisema watoto hawakuwa registered. So we want to know why did the teachers register our kids? Kwa nini hawaku register our children? And whose problem is that? Imekuwa sisi parents sasa tuanze kukuja hapa kila siku kufuatilia matokeo ama ni shule inafaa kufuatilia. Na kwa nini wanakaa wakati hii ni maisha ya watoto wetu? Hii ni maisha ya watoto wetu, hakuna mwenye anatushughulikia. So tulikuwa that's why tumeongea na media tusaidie mtufuatilie hii matokeo kama tunaweza pata. Hatujui future ya watoto without tutafanya nini? Tunataka kusaidika. What we need ni results of our kids. Watoto. Hiyo ndio shida. Hata kama inaweza fika kwa Ministry of Education, watusaidie wafuatilie watoto. Walisema hii curriculum there is no repeating. Sasa if there is no repeating, watoto wakifika grade 9 wanaenda wapi next? Without the KPSEA. Who is going to admit them minus? Asa Marieta angoro kubatsheba igondo muiburi bo mwana ogosoma Kisii primary akoreta matemu grade 6 last year, lakini matokeo tasoka twatemire kufuatilia omwalimu manene machibu tayagotoa twachire bake sub county director twamukwanire machibu tayagotoa aki twari gusaba serikali etokonye abana baito batebire mbali kuchikoira na back to grade 6 ego bangete bagoteba batigire chisukuru mutare gwanja gaki motokonye bune serikali. Asa Marieta ngoro kubatsheba igondo muiburi bo mwana bona igore grade 7 last year ni garenge grade 6 agakora matemu manene akipsea, lakini result yacha igotore abaigori 16 twabere togocha kufuatilia igoro ya matokeo ayo tutariko yaburichi waso mwalimu manene from January this year twatalire school waiga twachire bakase Ministry Education ase director ya sub county ebago tutebinga umuchando ore neki nabo babere bago tuteiba kabona twabere togochungusa poruchi school chinde abaiburi abanene bachire na neki barentire amatokeo y'abana babo same cases necheito bona ntutu asinyirwa sitogo chakira ebako na batutebinga abana mbali koira na mayo ebako genderera na ne school chimoto ekara abana abaito bago chagweka grade 9 mbache batakirwe certificate ya grade 6 egie tayo bona nakitu asabeire ngokonya kitoko konyeka abana baito banyore result ye certificate yeito ya grade 6 yabo egere na into nakitora twaro bare mwege kogera abana bona igamba bwati morembe kuna intu abaiburi into bwati morembe abana batebire ngutiga bari chisukuru bari guchikuira na baki grade 6.